algo parecido a la claridad. Algo que aún no es... algo que no es la luz, pero que ya la anuncia. La promete casi. Se insinúa ante mis ojos insomnes. La noche ha sido larga y no me ha perdonado ni uno solo de sus minutos desvelados. Pero yo... Hala, esan dezun hori, zeinek esaten du? Ez dut ulertzen. Bai, esan dezuna, nork esaten du? Nor izango da, neuk esaten du? Zigo zaude? Ez duzu entzuten ala. Bai, nola esan dezun entzun, zuk esan dezu, hobe zatek. Autoreak. Nola? Autoreak, bai. Esan dezuna, norbaitek idatzi du. Autoreak? Bai, ez ez esango ezakizunik. Zer esan nahi duzu? Esaten duguna, tipo batek idatzi duela autoreak. Beti? Ez da zu tontoaren egin. Estaba diciendo algo parecido a la claridad. Algo como la luz, pero que ya lo anuncia. La promete casi. Aguárense. Guztioi norbaitek idatzi du. Baina nik esaten dut. Se insinúa ante mis ojos insomnes. La noche ha sido larga y no me ha perdonado. Bueno, naiz una. Ni hemen nago, hitz egiten ari naiz. Beste bat. Eta hunditzen naiz, eta entzuten zaitut. Beste bat. Eta zu hor zaude? Beste bat. Bai.